Hakuna namna nyingine sahihi ya kufanikiwa katika maisha bila kufanikishwa na Mungu mwenyewe Yehova. Mafanikio yoyote halisi, yawe ni ya kiroho, ya kimwili, ya kinafsi, ya kijamii kabisa, lazima yatokane na Yehova Mungu wetu peke yake. Tofauti na hapo ni kujilisha upepo. Kuna watu wao wanajisahau sana, akifanikiwa ni kama anataka kupandisha mabega, na anataka kuonesha kwamba yeye ameyapata alionayo kwa sababu yake. Lakini huyu akipata mafua analala siku 3 bila kuinuka. Mafua tu hayawezi, achilia mbali mambo mengine. Mafua tu yanaweza kumweka chini kabisa kabisa kabisa. Sembuse mafanikio. Unayapataje kama Yehova hakusimama na wewe? Israeli na aseme. Asifiwe Yesu.